SBA škola letenja Sarajevo osnovana je prije tačno 2 godine, evo slavimo upravo 2. rođendan. Osnovana je s namjerom da ponovo pokrenemo sportsko letenje u Sarajevu koje je u dobroj mjeri zamrlo nakon ratnih dejstava. Školu smo osnovali prije 2 godine i mislim da nismo ni sami očekivali da će biti toliki odziv, jer do sad već imamo negdje 10 kandidata na obuci za avion i 4-5 kandidata na obuci za žirokopter. Škola inače nudi obuku za avion i za žirokopter i imamo u ponudi tu i nekakve vrste poklon informativnih letova koji su osmišljeni tako malo više radi popularizacije, radi zabave i otprilike da se malo ljudi upoznaju. Imali ste priliku i da uslikate i da snimite i da pogledate ovako letjelica koja vjerovatno malo više liči na helikopter, a zapravo je po svojim svojstvima letenja, principima letenja mnogo više avion. Kako ste rekli, kako ste zapravo i sami vidjeli i kako ste me pitali, već to je jedna od najsigurnijih letjelica. Upravo zbog toga što način na koji žirokopter leti, na koji se održava u zraku zapravo, rotiranjem tog rotirajućeg krila ili rotora, ukoliko dolazi do otkaza motora, žirokopter za razliku od aviona kojem je brzina neminovna da leti, avion bilo koji kad izgubi brzinu pada, kad izgubi određenu brzinu, a žirokopter zapravo možete da dovedete na progresivnu brzinu 0. Dakle, nema takozvanog svaljivanja na krilo i s te strane je mnogo sigurniji od aviona. Imate 2 vrste ljudi. Imate ljudi koji su se zaljubili u ovo prije što su vidjeli i probali, a imate druge strane ljudi koji su pomalo skeptični, ali kad probaju zaista se svidi im se. Dakle, mi smo prvi koji smo u državi osnovali nešto tako. Postoji još škola letenja koja je aktivna u Zalužanima, u Banja Luci i u Prijedoru, ali za žirokopter ne. Za žirokopter smo jedini koji smo pokrenuli takvu nešto školu, a firma inače ima i zastupništvo za žirokoptere i servis za žirokoptere. Dakle, imamo apsolutno sve. Mi trenutno imamo 3 žirokoptera i imamo 1 instruktora. Dakle, broj instruktora vam u principu malo diktira kapacitet. Ali za sad imamo još prostora i imamo, sad kažem, 4-5 kandidata, ali imamo još prostora. Mi obuke sprovodimo na Sarajevskom međunarodnom aerodromu upravo i to je jedan kuriozitet ove škole. I avionsku obuku cijelu zapravo sprovodimo na aerodromu u Sarajevo, međunarodnom Sarajevskom aerodromu, gdje piloti početnici imaju prilike da u saobraćaju lete, što je jako veliki kuriozitet i jako veliki plus. Imamo 10 kandidata na avionu i 4-5 kandidata na žirokopteru, a ono što je jako interesantno je da imamo i ženske kandidate na avionu za pilota aviona, a imamo 2 kolekcije koje se školuju za PPL, dakle Private Pilot License, za dozvolu za avion. I interesantno je da je opseg godina zaista od studentskih onih 18-19 godina pa do 60 godina. Sve što leti u Bosni i Hercegovini, što se smatra civilnom avijacijom, potpada pod jako strogu, zaista rigoroznu regulativu naše Direkcije za civilnu avijaciju, dakle BHDCA, Bosansko-hercegovačke Direkcije za civilnu avijaciju. Svaka organizacija za obuku, svako letilište, svaka letilica prolazi zaista rigorozne kontrole i sve servisne procedure. Dakle, ja se usuđujem reći da bar ovo što ja poznajem kroz našu školu i kroz naše kolege s kojima se družimo i letimo, apsolutno obzirom da imam malo dodira sa Njemačkom direkcijom za civilnu avijaciju, ja moram, koliko god će sad ovo ljudima izgleda čudno, ali su neuporedivo ozbiljniji i neuporedivo striktniji, recimo, nego kolege iz nekih evropskih zemalja. Dakle, sve ono što se dešava kod nas je definitivno i apsolutno pod kontrolom Bosansko-hercegovačke Direkcije za civilnu avijaciju, koja zaista se trudi, ne trudi, nego mora po svojoj strukturi i po svojoj ulozi da prati evropske propise da bi se oni isti primjenjivali i ovdje.
Postoji određena procedura administrativna koja mora se da se zadovolji trening manual i operativni priručnici, da osoblje koje učestvuje kao instruktor budu svi certificirani, znači da imaju dozvole, da sami piloti, učenici ili kandidati, kako hoćete, imaju svoj dosije, svoju onako poprilično obimnu administraciju da bi se čovjek apsolutno prije svega zaštitio od bilo kakvih nemilih situacija, a i da bi se sa sigurnosnog aspekta prati se da to bude najsigurnije moguće zaista. Prije nego što kandidat uopšte priđe avionu, on mora da donese ljekarsko uvjerenje klase 2, da je sposoban, zdravstveno, psihofizički i zdravstveno sposoban da se bavi ovim.